po kita ito kan Rahman wal Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu adh-dhalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliran dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasyan sin kamu kawiaksahan. Umatud naisab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indin nasadya inawutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadjian yatud namo maun padarat sing kamu. Ayat hikakawaluan tagdua Suratul Isra. Di ayat ini tiabaitan kita nusin Allah Ta'ala firman niya ini sin kakukuyaran na kabuhi iban kakukuyaran na kamatay. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo kakuyagan na kabuhi aming kuyag urida sinallahu subhanahu wa ta'ala kato damikian kuyag na to pakabayaan umalum sin karidaan si mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi
Yari nakita niyo hamasa. Amin masa pagbalik-balikan taniyo. Tataud-taud manusia. Tataud-taud tatandasan. Yari kita niyo hamasa na nasabuted do. Malaingkan. Mga sila. Gaugutin atay nila. Gaugutin suara nila. Gaugutin hiwal sinpito ang gautakbaran nila. Malilla. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung sud nila. In kabuhi nila. In yawalihan nila. In hinang nila. Pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala tanto. Janji sinallahu ta'ala. Kakausan niya pasan niyang una kabuhi, iba na kamatay. Hinda siyo sila yan. Amo na mga sila bar-iman usog, iban bar-iman babae. Ayaw kita niyo mga anak po mutas deng hagulalan ini. Sabab kal na gulalan sin nagpapanjari ka to taniyo. In gulalan sin kita niyo pakaniya. Bunal kaya na naman mundayaw. Bunal kita mundayaw. Sa kaya na naman mundayaw. In kita mundayaw. Apabila bukon. Kakabayaan sin Tuhan. Nalupasin dayaw. Kaya na naman mo, nalupasin dayaw, kita mo sa wala doon in pagtaat iwan pagibadat, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tayong hukantan niyo, imparman sin Allah ta'ala, pamanga sila bariman usog, ibang bariman babae. Amin nagrida sila. Amin kiyukan sila. Kapag rida, iwan kakuyakan, kabayaan sin Allah Ta'ala, kasi iwan lasa, rahmat, iwan barakat, min Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hatuhan niya, hawaktu kabuhi niya, iwan hawaktu manaykod na siya, dahil harumini magtagad halawang pakubulan. Wa nunazzilu minal Qur'an. Parman sinallahu ta'ala, yan namo na naparatung maun kaniyo. Kaya tulun namo maun kaniyo, ad-zikrul hakim, amo na yung Qur'an. Amin panumtum nagdarasya hikmat. Nagdarasya karayawan. Kagunahan hakabuhi, iwan kagunahan hakamatay. Amo na tuan, in Quran mahamulya. Hangga to sang putagupat sura, iwan katluan kajud. In nasabot yadto. Kagunahan na to hakabuhi, amalan, bukon mahunit amalan, bang nato maaradin kabayaan sintuhan. Na, unuin halawman niya yan, ma huwa shifaun. In halawm niya yan, ipagpauli. Ipagpauli bang sakit. Ipagpauli bang kasusahan. Ipagpaig sin kasigpitan. Uno yan tuwanin nagpaig yan. Amo na imbiyata. Sin Allah Ta'ala, alam sing Quran mahamulya, bang natuyad-tuyakat. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin.
makapauli. Sin sakit, halawm sin jantung, sin mga sila manusia. Uno yung sakit yan mga tuhan, makapaulihan, amurain Quran, yaspi kulub, minal aqaidil pasidah. Makapauli sin sakit halawm sin atay, amin alawm sin atay niya, pangaharad pamangi, itikad pamangi, in makapauli hayan. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Tuhan, lilay sin junjungan kato tanyo alaihi salatu wassalam. Lilay ha Arab, bahasa nila. Lilay kato tanyo bahasa Arab, kaya ingatan na. Yadto yung number 1. Ma huwa shifaun yashfil kulub, makapauli sin sakit halawm sin atay. Unin sakit number 1 yan, pangaharad. Apabila yung pangaharad sin tao bukon, hindo sin nabi, iharad nila yung pangaharad, kaya biaksahan nila, inatay niya yan halawm sakit. Ingan sin sakit niyan, al-aqaidil pasidah. Pamarat saya wala imamu. Itikad wala imamu. Biya na sinitikad. Hama sa sinabi, ha, mga tao Makkah, iwan hakuliling niya. Nagkakaharad sila ang Tuhan. Sagawa, in pangaharad nila halawm sinatay nila, karunahan dayawon. Pagkapag Tuhan, nagkakaharad na sila. Na, Allah subhanahu wa ta'ala, yaita di shifaun. Bang niya iarad ng Quran yan, amin hindu sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ang po tagto katahon ha Makkah, ang po katahon ha Madinatul Munawwara, yasfil kulub minal amrad. Makapauli sin sakit halawm sin atay, ingan sin sakit halawm sin atay yan, pamarat saya mangi, itikad pamangi. Makakadto na siya paitikad sa rayaw-rayaw. Ikaruan, Al-Baghdad, nagkakangin lawm atay nila sabab magsagga sadya, magkalo sadya, magbanta sadya. In Quran, hinduan na sila. Sin magkasi iban maglasa. Puspusun na sinta yung kusog niya mangalo. Yung kusog niya mamuno. Paubos niya na yung kabayaan niya bunoon. Tidak siya sumanyang. May taon na mamauli ka niya. Sa arawa, bang niya iharad. Yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaulian sa roon doon, may hitukbal niya na pakabayaan sin Tuhan. Amod tim pagtutukbalan sin kata. Na, way kanila, halaw matay nila, paghiluhala, pagbuno, karantian na simpag kasi ibang paglasa. Karantian na sin pamarat sa yabunal. Kita niyo yan mga anak ko. Karantian na sin panghinunggali bundal. Sabab nagtutuhan sila, intuhan nila labitong gatos. Giantian na pahambuok, aming pagkakakaran nila.
Ano yan, mga anak po? Uno pa yung sakit ikato, al-jahlo, kaawam. Maghinang kanya-kanya atulan. Maghinang kanya-kanya sara. Impya tulun sintuhan. Hindu sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Makaig na sila raing haka awam. Ing kaawam katigidlom. Migman sila rin nga kaawam, madto sila ilal ilm. Papanghindo, papanghati, kabayaan sintuhan. Amuin, diyaak niya kahinapusan nabi, maghindo, sin uno im marayaw, uno im mangi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Wadalal. Ini kaupan. Kaubatan, alam sinatay mo. Sakit laung. In laung na bahagi nagduwa. Laung piyagtuuran. Iwan laung di niya kaingatan. Malaggo. Amo na naglaung-laung. Ampain matan na laung di niya kaingatan. Inyad to. Ubus na imbeta sintuhan. Bang niya, akaruning kabayaan sinallahu ta'ala, papasunay nun. Sakawain naglaung-laung. Magtawbat bihaon. Pagkunso magununay sab. Amad timbiyeta sinallahu ta'ala fi kulubihim maradun. Inlaum sinatay nila yan nasasakit. Nabang nasasakit, aun sakit, matudas siya sin sakit niya. Aun sakit, magbuay-buay. Buko siya ni sakit amin, malukay naman amin yaon. Nagbubuay-buay yung sakit sintaw. Sakit kaawam. Sakit maglaong-laong. In makauwat hayan. Yashpi tudura qaumi mu'minin. Amuraim mga sila makada kabayaan sintuhan. Amuraim mahinang bariman usog. Iman bariman baray. Salugay kaurit mahinang bariman. Yaon kayo mo yung panghagad, batal. Yaon kayo mo in kaawam. Yaon kayo mo in laong. Maglaong-laong. Ampari naman jari malaong. Kababian na. In Quran. Yatapsilan na. Pakataan bahasa. Kaingatan na sintao. In kamatauran. Na. Uno pa yan tuhaning kaubatanhan, dana sunnafs, lumi hagin hawabaran, lumi ha pagkaon, lumi ha paginom, lumi ha pakayan. Biyayta sin Allah Ta'ala, biyayta sin Nabi Kato, aon malumi pagkaon, aon malumi paginom, aon malumi pakayan. Halawang pangatayan. Bangyad to. Kaya ubatan, imparman sintuhan, kala Allah, wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, timap pa sila sing karayawan hakabuhi, iban hakamatan. In sumunod mga tuan, lumi, imakauwat kaniya, amurain, Al-Jikrul Hakim, amun ang Quran mahamulya. Al-Hasadu, Wal-Ghibatu, Wan-Namima. Sakit halawm sinatay, pag-igiliwan pagjangki. Di yan kaulian ni siusin taumengat. Makapaulihan.
Quran. Qala Allah wa qala Rasul. Tumaga wa in kaulianhan, suway siya mahinang bariman, bang siya usog, barimanin atay niya, barimanin suwaran niya, barimanin pituang gauta baran niya. Wa yashfi syudura qaumin mu'minin. Ano yan mga tuan? Nah, uno pa yung siyabot, wal akhlaqul jamimah. Halawm sinatay, pangaddatan mangi. Yari hamasa natuin. Sa taod-taod pangaddatan mangi. Uno yung pangaddatan mangi sa taod-taod, pangaddatan si Yahudi, pangaddatan si Nasara, pangaddatan si Majus. Kansiw rin pangaddatan marayaw. Innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Amurain pangaddatan. Hindo sintuhan pa nabi. Hindo kato sin nabi. Dahil nga sabab yan, naghangka pangaddatan. Naghangka lakujangang. In bariman usog, iwan bariman babae, hakatiling kalsindunya ini, uno-uno na inwal na nila, uno-uno na inpiaghulaan nila. In makauwat sinyadto amuring Quran. In kawatan hadto amurain subay mahinang siya bariman usog, iwan bariman babae. Bang di nagdarara siya sin sakit. Aun waktu kaulian, aun waktu di ingkamatauran di na. Ano uno pa yan? Al-buklu wasuk. Sakit halawm sin pangatayan. Makaubat na kaniya. Palman sin Tuhan, iwan makaubat kaniya. Suway siya bariman. Amo na in kakuriput. Kuriput hakarayawan. Sinsa taod-taod karayawan. Kuriput hapag-asip. Kuriput hapag-uyom. Ilaw na maasip sa ako ini, mauyom sa ako ini. Sa asip, dosa. Uyom dosa. Umita duyom dosa. Sa harap pa, mangi. Ampain uyom. Makabakaw pahala. Amuin halawang pangatayan mo. Harap papagkahimu. Tabasyumu kaliwadhi akhika sadaqa. Insyawa ay muka mo. Papagkahimu. Nakapagsarak kakao, labirang sinsin. Insin, makapagsarak kakao, bangaon mataod. Bangway di. Takawa, insawa ay muka. Inuyum katawa. Kasarakahan mo, nagaalop ka mo, iwan simbukon. Tayan mga anak po. Makaubat hadto katantan, amura, palman sintuhan, hiatod hindo kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya uli anda, mahinang siya bariman usog, iwan bariman babae. Uno pa yan mga tuhan, beta sintuhan. Ubat na. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyayta si mga sila sahabat. Iwan si mga bukong sahabat, tabiin. Si mampay na marikato tanin. Man lam yastashpi bil Quran, fala shifa alahu. Hisiusin tao, di napakayon in Quran. Hipagpauli sin pangatayan niya mga sakit na sabot. Di na siya laong maig halawm sakit.
Di na siya maighalawm sakit. Sakit halawm atay, iwan sakit hajasan. Imbar iman, pala noon sintuhan, sabab kalasahan niya. May tayad to pala noon niya, sabab makad siya simmalano, kabayaan si mahasuci, mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan, ajran kabira. Tungbas sa taod-taod, hadlaw ka na. In tungbas dia dunya, wayra sa taod-taod, wayra sa tiyo-tiyo. Baita, bukun pagtutungbasan di, na di maut manin tao, tutungbasan, dahing hatao, dahing habakay niya, dahing hanakura niya, dahing habusing niya, magtatao din sakit. Sakit pagigil, sakit pangdada, sakit ginisan na, hindi matungkan niya wal-iyazubillah. Adapun, bang himarap siya, pakabayaan sin Allah Ta'ala, di suratil Fatiha pakat, panagnaan sa jasura, kaya ulian na ing kasusahan niya. Maita, panagnaan sa dya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pupuji-pujihan. Tupun pujihun Tuhan. Imamuji tao. Na nagpuji manin tao pa tao. Inamuk mangiusog. Law na hansam kau tuod. Nakiu ka ninad. Inakura. Piuji man sinrayat. Na nabiya na. Unin biya ita sin Tuhan. Impamung si mga bariman. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Ay kaumuhong day nga tao misan pa isiyo. Tutungbasan, iwan sa sabutan. Uning kaunan mo, minallah. Dahil nga sa babiyad to, inang dihil makuyag, indihilan makuyag, mayta, indua sila kakuyagan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Inpiyang dihil niya, way nalupas, inang dihil, way nalupas, indihilan. Namasa na to ini. Nagdihil pa sa blong na simbiyak-biyak dahil. Ano yung mga tuwan? Na, amuyad to, unin sumunod ayat, warahmah. Amo na, inhin ang gantong liog si mga sahabat in rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. In panagnaan nagdasin rahmatin ni usog ibang babae. Dua magtiyaw. Naapabila. In pag-usal, sinusog ibang simbabae sin rahmatin ni. Hari sila magad. Sin pamandu, kabayaan sin Allah Ta'ala. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naglasabihaon, pagkunso, magkalindo, magtiyaw. Hikasulga sinusugin babae. Hikasulga sin babae inusug. Hikabatok niya magtagipon patuhan. Inusug bang siya nakaasawa. Imbabae damikyan bang siya nakabana. Inaltado niya inibulawan malaggo. Insin malaggo. Sa insa laggo-laggo. Amo na inusug nakaasawa pa babae. Bariman. Amo na yung babae nakabana pausog. Maita, tu'inuhuma, magtabang tiyabangay sila karwa, ala imani billah, mamarat saya sa rayaw-rayaw, manghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ulungan sintuhan. Nabangin hiig nila na ring haliog nila, gantian iblis, bukun na rahma. Paguno na, pagambulda. Yuridu syaitan, an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Nang kasuban sin syaitan papagkaluhon, usog ibang babae.
Uno, magtunang bukon, maglasa sa tudyan. Long sinusuko, tuding kabayan, musukat ka, misan ito habulan, mamadya ka ko apulo. Ingkasuban sin syaitan papagkaluhon doa magtiaon. Inagi sin nakura sin syaitan patindog niya, hisiusin tao, hisiusin tindog ko ini, mapabulak na doa magtiaon, butangan ko siya kraon. Anak ka po. Na, warahmatul lil mu'minin. Rahmat pa mga bariman. Dengan sababian mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo. Madto pasipat si bariman. Atay na to atay bariman. Suara na to suara bariman. Inamal na to, impagkaon na to, impakayan na to, impangadatan na to, impaguyom na to, ingkatantan yad to, lil mu'minin. Agad taniyo hamanga sila namarat saya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakay nila in dunya, salakan hikadawat nila sing kakuyakan sintuan. Bukun piyakay nila in dunya, hikalubuh, hikakangi, sin pangatayan bariman, sin suara bariman. Puno pa siya but. Hikapauli, sin sakit. Warahmah. Wahudan. Ini katu pamandu. Hidayat. Magkakunahan kita ni masa natin ni Rumi ban sidadlaw. Maita hasam bahayang sadya unim biya katu tanyo. Sin hambuok ganarun. Ija akamtas salata. Ala ma yurdillah, apabila na kaya tindog mo yung sambahayang hatulan kabayaan sintuhan atakallah aon hirihil kay mo sintuhan aon hiparakay mo sintuhan. Sin mataod na naparakay mo. Sin mataod na napaunakay mo. Way pakaupya panjari aw nasa advance. Atakallahu rizq. Min haysu la yahtasib. Min haysu la tahtasib. Anug haraan kau sintuhan. Pahaturan kau ha malaikat niya sindum. Pahaturan kau si malaikat sinadlaw. Mag-saliw-saliw sadya'y malaikat. Aun sadya piarara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan. Unim piara kay mo saadatud darain. Kasanyangan kay mo kabuhi iwan kasanyangan nakamatay. Tani mga tuan. Di sumanyangin atay na to hantara na to magkahi. Sabab tabi at sintaw, di siya mabaya sintiyo-tiyo. Ing kabayaan niya mataw din kanya rin sing kanila. Ing tabi at simbar iman. Mabaya siya sim mataod tudyo patuhan, karayawan. Mabaya siya sim mataod karayawan na pagkahidiya bukun tiyo-tiyo. Sa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo da kuman mga anak kapo. Bangin masa na to ini. Iagad. Hudan. Miagad ha pamandu. Miagad ha pangidayat. Amo na yung piangayo. Amo na yung ipapangayo kato tanirumadlaw. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan na mo. Panduin atay na mo. Parahan mo. Nawiyata na magtuisin Tuhan. Akaran niyo sadya. Alladhi an'ama Allahu alaihim hinda siyo minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin iwita na magtu. Dahil nga sa babian mga anak ka po bang mo kitaon amuad tinikasanyang subay kita niyo mahinang bariman atay bariman suara
bariman kabuhi, iman bariman pagkamatay. Bang di kita niyo maighalawom kasusahan. Mataud sin susa, waisin susa. Dahil nga sa babiyanin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin pa mong nilakato taniyo, la tudayyi'u awqatakum. Ay niyo tudlop pa sa inwakto niyo kalugian. Ay niyo lup pa sa inwakto niyo hari kamurih karihilan sintuhan. Karayawan na kabuhi iwan na kamatay. Nalilingan niyo tuan mo. Bari iman hindi malupa sinwakto nila. Maita yatajawwajuna biha tapuju birahmatillah waridwanillah. Nagsasadya sila kauhan tagupat kajam. Uni siya sadya niya kagupat kajam, hinang madawhat nila yung paruntungan rahmat sintuhan. In makadawhat da sin rahmat sintuhan lil mu'minin. Amuray mga sila bariman. Dahil nga sa babyad to, unin biyayta nila kato tanyo, umurun law kumta biha, hinang bang muhi katunayin hinangin ya kabayaan sintuhan, ahabbakallahu hubban haqiqiyan. Hubban hakikatan. Naisiw rin lima sayan, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Innahinang bariman inatay nila dagpak. Kimugdanin la sa nila pa Allah Ta'ala. Maita, miya makad sila rahmat. Miya makad sila ha, pamandu. Uno yan mga tuwan. Bang mo ini amalan, wa sayakunu kalbaka muallakun billah. In atay mo tumaalok sa pakabayaan sintuhan. Di tumaalok in atay mo pakabayaan sin napsu mo, sabab sipukun ka. Pataalukun mo in atay mo pakabayaan sintuhan, pasanyangun ka hakabuhiwan na kamatay. Ampay kasanyangan, kabayaan mo, iwan kabayaan nila. Pag-ubos yung pagkaon masarap, pagwa ding habuli. Nagsasampungin tao sinilong niya. Ngayon kan piyasud niya maghurot. Pagwaon niya manuno. Ayan mga tuwan. Nabangkaw nagkonsentrita pagkaw na pag-inom, yakkalan sa dakaw simbuli. Sabang mo ihaga din kabayaan sintuhan. Masarap simud, masarap dagi mo, misan mabaho, maita. In pagkaon marayaw, in pag-inom marayaw, tutong basa na kabuhi, iwan tutong basa na adlaw ka na kana. Wasayakunu kalbak, in dumagpagpaatay mo, muallakatun billah, di mataalok pakabayaan sintuhan. Bang bukon bihatin dagbus, uno-uno na yung tialukan sinatay mo harap damad to. Bang timaalok pamangi da, in taalukan sinatay simbar iman, harap da pakabayaan sintuhan. Nauno yan mga tuan, yung mga hinangyan. Tiyo-tiyo da hinang. Kaya hunitanin tao. Muna-muna hinang sinatay tujuh patuhan. Uno yan tuan, imanu wa tauhidu. Naparayaw niya yung pag-iman niya iwan si panuhid din. Sabab amoy ning puunan, amoy ning gamot, amoy ning puunan si pagtayma, bang wala doon, wala di mayaw yung pag-iman, wala di mayaw yung panghinunggal pa Allah Ta'ala, sabab sala kaniniri mapunin tao. Di pagpunan simpanagnan tao sambil pahulihan tao. Di kita niyo magaka, di ba niya po taniw Adam, di ba niya po taniw Hawa. Taniw mga tuan, nabangyad to. Kimugdan imbihad to ragbus, tapuju birahmatillahi fi hayatika wa ba'da mamati.
nadawhat mo yung parunto nga nakabuhi mo. Rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka mabayamig. Sabab masarap na yung pagkaon. Laming sarapan to. Na mga tuwan. Lanab pagkaunin kaya sarapan sin tawin-tawiyaw. Ladjatul iman. Waladjatul tauhid. Lanab sin pag-iman. Iwan lanab sin panghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapait ba na yung pitawali? Ano yung mga tuwan? Na magkakunahan kita niyo mga anak ka po. Sabab mabaya kita niyo ibandi. Way nakapako yan. Yung katanin ni nalong ni harap na dapat Tuhan. Naruay miyata. Piyon niya na. Hisiyo miyagad. Hisiyo wala miyagad. Na mga anak ka po. Ay nato kalupahan ha. Masasin na bihamak ka. Wala na wajib yung ibadat. Innawajib kanila magparayaw sin pag-iman, magparayaw sin panawid. Insang bahayang nawajib, suway na siya nakapag-Isra wal Mi'raj. Gimakamot na marayaw, in panawhi diwan pag-iman. Magkaunahan kita ni wiyaon, gumamot makusog. Ang pakita niuri makalamod, karusa isay. Biya mataw din kayo na dunya ini. Na, ang mawihad tindagbos, inatay mo, biya sinatay hama sa sinabi, iban si mga sahabat niya. Na, ini kato, indayaw niya, alamat sindimayaw, taatullahi hakiki. Pagtaat patuhan matan, yung pagtaat patuhan matan, di siya lisuan, nasasakit siya, hapagtulakan siya, hakatan kahalan niya. Matagi siya, sabab matagi, mag-alupin atay niya, iwan sintuhan niya, matagi lumapalin suara niya, halapal kakuyakan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pa yan mga tuwan. Amaluhu. Hinang. Kauhan tagupat ka jam. Sindumi ban sinadlaw. Suway mag-akadin hinang ini. Hinang sin atay. Hinang sin dila. Hinang sin pitu ang gauta. Di man jari magbantayin tuwin. Suway sila magtaayo na kabayaan sin Tuhan. Kalbi, kauli, iwan, pele. Na, mataod mga anak ka po. Sumping niya, imbungan niya sa rayaw-rayaw. Akhlakuhu wa adabu. Dumayaw, yung pangadatan niya tudyo patuhan. Dumayaw, yung pangadatan niya antara sila sin magkahi. Naunay mapataod niya yan. Alhamdulillah. Mamuji patuhan. May tak siya mamuji patuhan. Min ni'amillah. Kataan sin ni'mati asibi iwan dakula. Kaunahan niya. Dahil nga sabab yan, impamung sinatay niya, impamung sin napsu niya, impamung sin kabuhi niya. Alhamdulillah. Nikmat. Ini karuang. Astaghfirullah. Mangayo siya kamaapan patuhan. Mangayo siya kamaapan papagkahin niya. Dahil nga mga uno, dosa, antara niya iwan sin pagkahin niya. Iwan dosa, antara nila iwan sin Tuhan niya. Na murah-murahan, mga anak ka po, dauton natin mga bihad turagbos, pakayon na itong madto kita niyo pabariman, ang pahikaanug hara sinallahu subhanahu wa ta'ala, hianug hara katutan niyo, in karayawan dunya, awla-awla, hadlaw ka na, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una